Кога некој би слушнал дека Металург потпишал со играч чие презиме е Тарабокија, сигурно би помислил дека се работи, не знам, можеби за некој пољак, португалец или нешто слично. Од каде потекнува тоа презиме Тарабокија? Pa prezime je iz Hrvatske, sa jednog otoka je podrijetlom, kod Lošinja mali otok i tako, ali puno ljudi me pita za to, ali ja sam iz Zagreba, iz Hrvatske i moja obitelj, to i nemamo nikog, rekao bi nažalost sad na moru negdje, ali od tamo je iz povijesti, iz prošlosti je to prezime, tako da, ali moji su, kažem, evo, svi iz Zagreba. За Тарабокија, оние кои што знаат малку повеќе за ракомет, сигурно имаат слушнато од времето кога Хрватска имаше една перспективна генерација која што има освоено дури медал на светско првенство, па потоа играше и за Висла. Како се најде Тарабокија да биде дел од Металург? Pa eto, kao što ste rekli, bio sam dugo stvarno u Poljskoj 6 godina i nakon toga sam se vratio, mislim nakon toga je došla ozljeda, pa je bilo to i prvenstvo sad gdje smo bili u Norveškoj sa Bosnom, a nakon toga je bio angažman kratki u Mađarskoj i korona je zadesila kako i nas, cijeli rukomet, cijeli sport, nažalost. Tako da svi smo nekako čekali, meni je taman i tada i ugovor isteknuo i sve, svi smo nekako čekali da li će se tu doći u neku normalu. I eto, neke ponude su bile i sve, ali nisam puno razmišljao stvarno kad je došla ponuda od Metalurga i vidio sam da se Metalurg vraća na neki nivo i što je bio prije i stvarno dobri dečki, dobri transferi su se napravili i dečki koji su ovdje i kao što sam rekao nisam puno razmišljao o tome da potpišem za Metalurg i dođem ovdje u Skopje. Има ли вистина во тоа дека за твојот трансфер во Металург делумно кривец е Хорват, кој што можеби ти помогнал со... Pa, mislim, sa Zlatkom sam i prijatelj od prije, tako da on kako je potpisao prije već za Metalurg, naravno da smo se čuli i sa trenerom onda smo se, isto tako sam razgovarao i sve i može biti stvarno da je jedan od razloga isto da kako je Zlatko potpisao pa da idemo i zajedno i to i ostali dečki, i Kanki i Rnić, Potić, svi stvarno su super, tako da sretan sam da sam ovdje, da sam dio Metalurga. Велиш дека си од Загреб, презимето потекнува од Мал остров во Хрватска, меѓутоа играш за Босна. Са малку е тоа невообичаено, а сепак имаш медал со Хрватска. Зашто се реши да смениш државјанство и од Хрватска да играш за Босна? Вообичаено е Босанец да сака да игра за Хрватска. Pa istina, da, pogotovo u Bosni i Hercegovini, ta regija Hercegovina, uglavnom su to, puno je Hrvata ovdje i puno je igrača isto tako koji imaju dvojno državljanstvo i žele igrati za Hrvatsku. Ali evo, ja sam prošao sve juniorske, kadetske te reprezentacije s Hrvatskom i čekao sam poziv neko vrijeme, nekoliko godina za Hrvatsku, ali nakon toga me trener Marković, koji je bio tada izbornik Bosne i Hercegovine, došao mi je u Poljsku biti trener u Pulaviju i razgovarali smo, pitao me stvarno da li bi htio, da li bi želio. Moja baka pokojna je rodom iz Mostara dole, tako da je isto bila mogućnost da se tako to sredi sve i ne znam, ja u sportu mislim imam puno ambicija i stvarno da svačija je želja da kao sportaša da igra na nekim velikim natjecanjima i to i mislim da nisam pogriješio stvarno i igram punim srcem za Bosnu i Hercegovinu već 5-6 godina, tako da veselim se tome. Од времето кога играше за Висла, одека во Македонија те паметат дека секогаш на дуелите против Вардар си играл добро. Може ли да очекуваме и во дресот на Металург слични добри партии?
Pa iskreno se nadam te 4 godine u Wisli stvarno igrali smo protiv Vardara, protiv vrhunskih europskih ekipa, mogu reći najboljih. I uvijek ti je želja i to da se pokažeš i da igraš najbolje u takvim utakmicama. Istina, tad jedna od dražih utakmica mi isto tako protiv Vardara, kako u Poljskoj, tako i ovdje. I mogu reći samo da napredujem, radim punom parom, želim biti što bolji iz dana u dan i nadam se da ćemo zajedno s ovom ekipom to i pokazati i opravdati neko povjerenje. Се уште е рано, меѓутоа 10 дена си веќе со Металург. Колку си оптимист дека на крајот во сезоната ќе може да го остварите она што го имате зацртано и она поради кое се дојден во Металург? Pa ambicije uvijek moraju biti najviše, ja mislim, i da to je nešto što te gura, da budeš što bolji i smatram da kao individualac, a i kao cijela ekipa moramo si staviti najviše ciljeve i onda da jedino tako nešto možemo i postići. Super radimo, super treniramo i imamo neke ciljeve, stvarno se nadamo da ćemo izboriti tu Europa ligu, da ćemo se pokazati u Europi a naravno onda u makedonskom prvenstvu isto tu boriti se sa ekipama svim i što bolji rezultat izboriti. Споредба меѓу Полска и Македонија во однос на ракомет, во однос на можеби живот, обкружување, иако за некои работи можеби се уште рано. Pa da, kratko i rano je, ali znam već od prilike i od prijatelja i to kako je na primjer u Skoplju, kako u Makedoniji. To je sigurno broj 1 rukomet je sport u Makedoniji, ljudi žive za to, vidjelo se kad je Vardar osvojio Ligu šampiona, kakvi su to dočeci bili. Tako da sportska je zemlja, u usporedbi sa Poljskom, mislim, Poljska isto jako puno ulaže, sportska je zemlja, ali je dosta velika i puno je tu sportova i razlikuje se to što mislim da je stvarno broj 1 rukomet ovdje u Makedoniji i da ljudi jako vole i poznaju sport i razumiju ga i onda je sigurno drukčije igrati pred takvom publikom i jedva čekam, nemam što drugo za reći. Ok, hvala mu. Hvala.